abandi benshi bari bakomeye biranakurizaho, ariko uwo Yesu tuvuga muri iki gitondo ni muzima. Amen. Uwo Yesu tuvuga muri uyu mwanya n'amasaha, niba ufite amakenga ushike i Yerusalemu, uzosanga imva yiwe handitse ko uyu murondera ngaha yarasubiye. Amen. Icyo kintu kiriko n'ubu kuva muri ya myaka ya kera n'uyu mwanya, ugiyeyo muri Yerusalemu uzosanga imva yiwe irangara. Uwo niwo tugomba kuririmba, uwo niwo tugomba guhimbaza muri iki gitondo. Hanyuma urashaka kunyemerera ugashimira iyo Mana. Ego birakwiye ko wishimira kuko yakuziga, kuko yakurokoye, igukuye mu iborero ry'ibyaha, igukuye mu mwanda, igukuye mu cyaha. Urashaka kunyemerera ukazuza ijwi ryawe uvuga ati, Mana warakoze, Mana warakoze kumvira, uti Mana warakoze kuncungura, ubu yataba wowe sinari kuba ndi wowe munsi. Wigira ati yataba wowe nari kuba mvuye bishwe n'ibyaha byanjye. Yego warakoze Mwami Mana, warakoze. Icyubahiro cyose ni icyawe Mana, kugerageza kose barakukora. Sinagira Mana baragushima, urahamagara
yakubwiye ko n'umuyibona, yakubwiye ko n'umuyibata, uri mani ambaye, uri mani birareba. Haleluya. Twebwe ntituhimbaza uwapfuye abarerayo. Haleluya. Jewe uko meze sinshobora guhimbaza umuntu ariko duhimbaza Imana ihoraho, yamyeho, izokwamaho ibihe byose. Umugabo ninde? Ninde? Ko ndavuga ninde? Yesu umwami w'abantu. Gira mugenzi wawe Pasika nziza. Mubwire ati Pasika nziza. Uri imbere yawe, uri inyuma yawe, uri ibubafu bwawe, uri iburyo bwawe. Ati Yesu yazutse, ubu ni muzima. Amen. Haleluya, haleluya, Yesu yanesheje. Haleluya, haleluya, Yesu wabadilika yanesheje. Haleluya. Haleluya. Yesu ni mzima. Haleluya. Shira mashi.
ukoresha ukuboko kwawe sibyo so bibi kandi
urukundo rwamusanze twari turi mu byaha byacu bamusanze mu bwambare bamusanze mu gukura ibintu byinshi ariko kuko urukundo rw'Imana rutagira umupaka baraje bagusangayo n'umunsi w'umurimo w'Imana urukundo rwatunze umwana wacu Kristo yitanga akemera agapfa urukurubi akakubali kufa kifo cha Mungu kugira ngo nacu umunsi turabitegera ili wewe na mimi tuwe huru nta cyane ile twari bya buri munsi hakuna kuondoa mbuzi tukupata siku kwa siku iyo bila munsi tubayeho kufikiria na jinsi unavyoishi aliye ashobora kwenda mwaka utabera n'akajyamo nawezekana umaliza hata makoloni au kuja hata ndio alipokurahiye ukipata wapi kuondoa kutoa bila zako hayo yote ni upendo wa Mungu ukuna kuiva hayo yote ni upendo wa Mungu Yesu tunashukuru kwa tukiwekelea ibada bali tunyenyekea mbele za Mungu tunabii kuruka pastor wetu Bosco naenda kumtuma pastor wetu Bosco kugira afunze ejo ili apandishe sauti kuruka kuimana yeye kupitia ndani ya upendo mdogo imana ikomeze tunabakiza vitu Mungu aendelee kutazama jicho nzuri asubuhi leo natwe tukutera kuongea na sisi tuendelee kufuatana kimoyo kikukozi mara nyingi kusengera mtumishi wa Mungu aendelee karibu katika jina la Yesu icyubahiro umwami wacu Yesu Kristo urakoze kino gitondo urongeye kandi kubwo icyubahiro turongeye kandi kugushyira hejuru kuko atari Imana dufise uretse wewe wemeye kwitanga ku musaraba wongera kandi kugira ngo uducungure turagushimiye mwami kino gitondo cyiza turibwira mwami mu isabukuru yo kwibuka ingene wemeye kwitanga mu bwacu kandi Yesu warakoze mwami gutanga ubugingo bwawe warakoze kwemera kwiheba amaraso yawe araseseka mu bwacu kandi Yesu buri munsi reka twari kuba turihe buri munsi twari kwitwa abana ariko uyu munsi twitwa abana b'Imana biciye mu maraso yawe biciye mu maraso y'agaciro kanini wemeye kuducungura mwami urakoze mwami Yesu turagushima kubw'urukundo ruhambaye mwami wadukunze kandi ngo twatumye wemera kwitanga wese kugira ngo uyu munsi dushobore kwitwa abana b'Imana urakoze mwami Yesu turagushima mwami wongeye kandi kutwemerera kugira ngo dushobore kuba mu mbere yawe twibuka mwami iyo sabukuru ya munsi ingene wemeye kubabazwa kandi urakubitwa urabona mwami ku munsi wa gatatu yongera kandi kuzuka n'intsinzi urakoze mwami Yesu ntubatugiriye neza uraduha agakiza uraduha mwami kwemerwa nawe icyubahiro kibi cyawe urakoze mwami none turabaye ikaze kuri uyu munsi kandi ingene twateranye kugira ngo dushobore mwami kugushima turaye ikaze ubwiza bwawe turaye ikaze mwami ubushobozi bwawe bwera kugira ngo bukanze kino kibanza ibikorwa byose mwami biza kubereka kuri uyu munsi kandi biri mu maboko yawe turasabye kugira ngo uyoborwe nawe n'izina ryawe Yesu Kristo ari indirimbo z'abaririmbyi ari ijambo ry'Imana tuza kuva kuri uyu munsi ndetse n'umukozi wawe aza guhaguruka kandi bose tubashyize mu maboko yawe kugira ngo bakoreshe n'izina ryawe Yesu Kristo kugira ngo mwami ubashe ubushobozi bwawe mwami ubashe kuganza hano kandi turagereza imitima yacu kuri uyu munsi kugira ngo uheruke urakoze Imana nziza kandi turabaha ikaze kugira ngo mwe murera abashe kuyobora byose urakoze ku icyubahiro cyawe
Mwami Yesu turasabye kugira ngo abo bose mwami bari mu kiruhusi umwe wese yasuye imitwe yace arabaca mwami bafise imitwaro itandukanye turakeneye kugira ngo babone inyishu n'izina ryawe Yesu Kristo muri iyo sabukuru y'isuka ryawe kandi babone inyishu kuko wese abona igisubizo n'ubutwaro yagazanye uyu munsi. Urakoze mwami Yesu turamushima ko Imana igira neza kandi turamushima gukomera natwe kandi kuza kurongora igikorwa cyose kandi ubuntu bwawe mwami n'ineza yawe iza kubana natwe ni mu izina ryawe Yesu Kristo mwami wacu. Amen.